Umugora mwiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Munyemerere mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu umugoroba. Nimwe mu nkuru zagarutsweho mu minsi ishize, yitwa Brigade General Jean Paul Nyirubutama. Uyu nguyu yagizwe umujyanama mukuru wungirije mu by'umutekano muri Perezidansi ya Repubulika. Ni muntu ki rero uyu mugabo? Amakuru nk'uko abivugaga, Perezida Paul Kagame ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere 2026 nibwo yashyize mu myanya abayobozi batandukanye barimo Brigade General Jean Paul Nyirubutama wagizwe umujyanama mukuru wungirije mu by'umutekano muri Perezidansi ya Repubulika. Abayobozi bashyizwe mu myanya kwa 29 Mutarama 2026. Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda yagize James Wizeye umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano. Umwanya asimbuyeho Brigade General Jean Paul Nyirubutama. Brigade General Nyirubutama agiye kungiriza General Tad James Kabarebe wagizwe mujyanama mukuru mu by'umutekano muri Perezidansi ya Repubulika ku itariki ya mbere Ukuboza 2025. James Kabarebe akaba yarasanzwe ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ni inshingano General Tad James Kabarebe yahawe avuye kuzo kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda. Minafete muri Nzeri 21 nibwo Brigade General icyo gihe wari Colonel Jean Paul Nyirubutama yagizwe umunyamabanga mukuru wungirije wa NIS urwego rw'umutekano. Hari yashize kandi amezi agera kuri 3 Perezida Kagame afashe icyemezo cyo kuzamura mu ntera Jean Paul Nyirubutama wari ufite ipeti rya Lieutenant Colonel ahabwa ipeti rya Colonel. Ni mu gihe James Wizeye yari amaze imyaka 21 ari umudipolomate muri ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza kuva muri 2005. Akaba rero bikubiye muri izo mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Tuvuye kuri Brigade General Jean Paul Nyirubutama, reka tugaruke kuri inkuru nayo nimwe mu nkuru zikomeye kandi zikomeje kugenda zigarukwaho, aho gusabira u Rwanda ibihano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kwicara igashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Nduhungire Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungire yagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwara nk'aho itarebwa n'amasezerano y'amahoro yasinye, nyamara iki gihugu gikwiye kuva mu byo gusabira u Rwanda ibihano kigakurikiza ibyo kiyemeje. Yabigarutseho ku itariki 30 Mutarama 2026 ubwo yaganiraga na televiziyo y'igihugu mu kiganiro cyihariye yagarukaga ku nshingano z'abahuza b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku kibazo cy'umutekano muke mu karere. Ministre Ambassadeur Olivier Nduhungire akaba umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yavuze ko kuva kera guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyira imbere kuzenguruka amahanga isabira u Rwanda ibihano, yirengagije ko atari byo bikemura ikibazo cy'umutekano muke. Ati kuva kera ntabwo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigeze ihagarika gusabira ibihano u Rwanda, aho kugira ngo ijye i Burayi muri Amerika gusabira ibihano igihugu. Ati cy'abaturanyi cy'u Rwanda igomba kandi kwicara igashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Ubu tuvugana indege z'intambara tudege twa drone tutagira abapilote turacyarasa mu baturage hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice by'abanyekongo cyane cyane b'abatutsi. Ibyo ni ibintu biba buri munsi kandi bimaze amezi menshi biba, kandi guverinoma yashize umukono ku gahenge. Yakomeje agaragaza ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikora nk'itarebwa n'amasezerano iba yashyizeho umukono, ibintu bidashobora kandi gutanga igisubizo. Ati yo ikora nk'aho itarebwa n'amasezerano ishyiraho umukono. Niba hari umuntu kandi ukwiriye ibihano, ati yari yakwiye kuba uwo utubahiriza ibyo yasinye, agatera bombe mu baturage, agakwirakwiza imvugo z'urwango. Twebwe rero icyo tubwira guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kugira ngo bajye kwicara bahora kandi bajya gusabira u Rwanda ibihano, bagomba kandi kwicara bagashyira mu bikorwa ibyo biyemeje. Ministre Nduhungire kandi yasobanuye ko kuvuga ko u Rwanda na AFC 23 bifitanye imikoranire ari uko bihuje inyungu z'umutekano ku kibazo cy'umutwe wa FDLR, kandi kuri ubu ukaba ugenzura imipaka yose ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ati ni ibintu byumvikana ariko bitavuze ko u Rwanda ari AFC 23 kuko ni umutwe w'abanyekongo ufite ibibazo byabo. Twebwe dufite n'ikindi dushaka kandi gukumira kandi cyagaragaye mu mateka, yerekanye ko kuva jenoside yakorewe abatutsi yaba hashize imyaka hafi 32 hari ibitero bitarangira byagiye bigabwa ku Rwanda n'iyi mitwe yahoze kandi irutera ikica abaturage b'u Rwanda ikanabica ishingiye ku bwoko.
ati niyo mpamvu rero twavuze ko tugomba gushyiraho ingamba z'ubwirinzi. Icyo ni ikintu twebwe nk'igihugu tugomba kandi kugenzura, gukumira, kuko n'umutekano w'igihugu n'abanyagihugu. Uwo mutekano turengera ugerageza guhungabanywa n'uwo mutwe wa FDLR. Mbibutsa ko nyine uko nabivuze, ni umutwe wiganjemo base bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka w'1994 uri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yakomeje agaragaza ko icyo abanyarwanda bagomba rero kumva ari uko u Rwanda rufite ingamba z'ubwirinzi zirengera abanyarwanda, ariko hakaba hari n'inyungu ruhuje na AFC M23 kubera ko hari FDLR yica abanyekongo ariko ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ati tukaba duhuza ibikorwa mu by'umutekano, nkuko yakomeje kugenda bivuga. Bite by'ubuhuza bw'abanyafurika. Kuri uyu wa gatanu tariki 30 Mutarama 2026 hashize, Perezida Paul Kagame yakiriye muri village Urugwiro Perezida w'inama njyanama y'abaminisitiri ya Togo Faure Esozima Nyasibe, usanzwe n'umuhuza washyizwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union mu kibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibiganiro bagiranye, bombi bahuye n'abagize akanama k'inzobere kashyizweho na AU cyangwa se African Union, barimo Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria, Sahle Work Zewde wabaye perezida wa Ethiopia, Festus Mogae wayoboye Botswana, ndetse n'uwitwa Catherine Samba Panza wabaye perezida wa Central Africa. Abo ni abahuza bashyizweho na African Union cyangwa se umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri uku kwezi. Bakaba kandi bageze mu Rwanda bavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bafite kandi gusura ibihugu bya Uganda n'u Burundi. Ministre Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko u Rwanda ruha agaciro gakomeye ubuhuza bwa African Union mu gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC. Yakomeje agira ati tubuha agaciro gakomeye kuko muribuka ko iyi ntambara, amakimbirane mu burasirazuba bwa RDC yarebwaga n'ubuhuza bwa Afurika. Muribuka ibiganiro bya Nairobi byahuzaga abanyekongo ubwabo, n'ibiganiro byari byarashyizweho na East African Community cyangwa se umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba na Perezida Uhuru Kenyatta, akaba ari we wabiyoboraga. Ariko muribuka uko byarangiye. Ati byarangiye ari uko Perezida Tshisekedi na wa RDC yirukanye mama ko ya gatatu mu biganiro bya politike byaberaga i Nairobi, ndetse anirukana umutwe w'ingabo z'uyu muryango wari ugamije kubungabunga umutekano kandi wari waratanze n'umusaruro. Ubwo ingabo za East African Community kandi zari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu 2023 yari yemeye gutanga 80% by'uduce yari yarigaruriye, ndetse n'agahenge karubahirizwa kuko wari hagati y'ingabo za leta ndetse n'iza mama 23. Minisitiri Nduhungirehe yongeye kugaragaza ko ibiganiro bya Rwanda byari bigamije kugarura umwano mwiza hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko mu Ukuboza 2024 guverinoma ya RDC yanga ko masezerano hashyirwaho ingingo irebana no gusenya umutwe wa FDLR navuze hejuru, nuko yari yabyemeye mu biganiro, bituma ibiganiro rero birangira aho ngaho. Nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma, nabwo ibihugu bigize umuryango wa SADC ndetse na South African Community byongeye kandi guhura, ariko Tshisekedi ashaka kujyana ibiganiro mu mahanga. Aribwo rero hatangiraga ibiganiro byo muri Qatar bihuza Repubulika Demokarasi ya Kongo na mama 23 n'ibyo muri Amerika byayihuje n'u Rwanda. Ati twifuje ko ubu buhuza bwa Afurika bwakongera ingufu muri biganiro kugira ngo noneho turebe uko twashyira mu bikorwa amasezerano yamaze gushyirwaho umukono, kuko aya Washington yo yamaze gushyirwaho umukono, igisigaye ni ukureba uko twashyira mu bikorwa. Yasobanuye ko ubuhuza bwa African Union ndetse n'ubwa Qatar na Amerika byose byuzuzanya mu rwego rwo gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC n'akarere muri Afurika muri rusange. Yerekanye kandi ko abahuza ba African Union batazatangiza ibindi biganiro bishya, ahubwo bagiye gufasha abahuza bariho. Ati nukuvuga Amerika na Qatar mu gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Ibihugu byombi byashyizeho umukono mu mpera z'umwaka ushize no kuganira kuri aya masezerano yandi ya Qatar mu gushaka amahoro arambye. Yibukije ko kuva amasezerano ya Washington yashyirwaho umukono nta kindi kintu kirakorwa, bityo ko hakenewe kongerwamo ingufu, ndetse n'ibiganiro bya Doha nabyo batarasubira mu biganiro nk'uko yagiye abigarukaho muri rusange. Hari witwa Sozima Olusegun Obasanjo, witwa Sahle Work Zewde wayoboye igihugu cya Ethiopia, ndetse na Catherine Panza wayoboye igihugu cya Central Africa. Abo bose bahuye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Hanyuma byagenda bite mu Rwanda? Habayeho ikosa ryo gufungura umugororwa utararangiza igihano.
Hanyuma iyi ni inkuru yanditswe na kimwe mu bitangazamakuru byandika imbere mu Rwanda, ati abakunzi ba filime bazi neza iyitwa Prison Break n'izindi zakunzwe kandi zirimo uburyo abantu bafunzwe bakoresha imbaraga kugira ngo babashe gutoroka gereza. Hari kandi ibihugu rero bitandukanye usanga birekuye umugororwa byibeshye ko arangije igihano cye nyamara yari atarakirangiza, ibizwi nka release in error cyangwa se kurekura umuntu habayeho kwibeshya. Hari abashobora kandi gutekereza ko ibyo ari ibya filime gusa cyangwa se ari iby'igotamasimba, ariko no mu Rwanda bishobora kubaho. Ese ntujya wumva inkuru z'abantu batorotse igororero cyangwa se umuntu wafunguwe yibeshyweho? Ese bigenda bite rero iyo bibaye? Hakorwa iki mu Rwanda? Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS cyangwa se Rwanda Correctional Services kuri ubu rucumbikiye abarenga 70,000 barimo abamaze gukatirwa n'abantu bafunzwe by'agateganyo. Ubwo yari mu nteko ishinga amategeko ku 29 Mutarama 2023, komiseri mukuru wa RCS yitwa CG Evariste Murenzi yasobanuye ko muri uku kwezi kw'igororero rya Nyarugenge habayeho kwibeshya ku mugororwa wari ufite dosiye ebyiri zitandukanye arekurwa atararangiza igihano. Yagize ati icyo gihe iyo arekuwe atarangije igihano biba bibaye ikibazo cy'umutekano rusange. Icyo gihe dukorana n'inzego ariko cyane cyane abaturage b'u Rwanda ni abana beza cyane, ati baduha amakuru agafatwa agasubizwa mu igororero. Yasobanuye ko ku 15 Mutarama 2023 RCS yarekuye umugore wari ufite dosiye ebyiri arekurwa ku cyaha kimwe kandi hari ikindi gihano agomba kurangiza. Ati twakoranye neza n'abaturage n'izindi nzego, arashakishwa, twamufatiye mu murenge wa Kimisagara, yasubijwe mu igororero kugira ngo arangize igihano. Ntabwo dufunga abantu barangije ibihano cyangwa se dufungura abatararangiza ibihano. Byagenze bitewe ngo arekurwe. RCS yerekana ko umugororwa witwa Mukeshimana Geraldine yari afite dosiye ebyiri zitandukanye, ariko ahitamo kujijisha abakozi b'igororero ko yarangije igihano kugira ngo afungurwe. Muri 2019 yafatiwe icyaha cyo gucuruza no gukwirakwiza ibiyobyabwenge. Icyo gihe yafunzwe iminsi 30 y'agateganyo n'urukiko rw'ibanze, ariko aza kujurira urukiko rwisumbuye rutegeka ko akurikiranwa ari hanze. Icyo gihe yakomeje kuburana, ariko icyaha kiza kumuhama akatirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 7. Nk'umuntu wari hanze yakomeje kwisha ubutabera kugira ngo atazafungwa, ariko muri 2020 yongera gufatirwa mu bikorwa byerekeye ibiyobyabwenge. Icyo gihe yagizwe umwere ararekurwa arataha, ndetse ntiharebwa kuri ya dosiye yamukatiye imyaka 7. Muri 2023 yongeye gutabwa muri yombi, ariko yigira inama yo guhindura imyirondoro ye, amazina y'ababyeyi n'aho avuka arabihindura kugira ngo hatabora rero kumenya cya gihano cya mbere. Muri uwo mwaka yaje gukatirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 10, yoherezwa gufungirwa mu igororero rya Nyarugenge i Mageragere. Aho niho rero yageze agasanga abo bari kumwe muri dosiye imwe yo muri 2019 bagiye kurangiza igihano, atangira gutekereza uko yazatahana nabo kuko icyemezo cy'urukiko kimufunga kitari cyaravuyeho. Mu mayeri menshi yatangiye kugendera kuri ya myirondoro ya mbere, ndetse akabwira gereza ko nawe yafunzwe muri 2019 kimwe na bagenzi be. Ubwo barangizaga igihano kwa 15 Mutarama 2026 nawe yarekuranywe n'abandi. CG Evariste Murenzi yasobanuye ko umukozi yamurekuye yibeshye kuko ya dosiye y'imyaka 10 yari itararangira, ariko ko nabo bahise rero bamenya amakuru bidatinze. Ati RIB kuko tuba dufite system y'ikoranabuhanga duhuriyeho ya ISMS yahise itubwira ngo ariko mwarekuye umuntu ku cyaha kimwe kandi afite indi dosiye. Uwo umukozi ati wamurekuye nawe twarabimuhaniye kuko byagaragaye ko yagize uburangare. Nyuma yo kumenya amakuru, RCS yatangiye gufatanya n'izindi nzego bashakisha umugororwa, ndetse aza gufatwa ku 28 Mutarama 2026. Kuri ubu yasubijwe mu igororero rya Nyarugenge. Ubwo yari kumwe n'abanyamakuru yavuze ko we nta kibazo cyangwa se ikosa yakoze kuko yabonye bamurekura nawe agataha kandi azi ko igihano cye cyarangiye. Ati amakosa ni ayabo, ati mube ari bo mubaza ayo makosa, njyewe ndumva nta kintu mwambaza, njyewe igihano nzi ni icy'imyaka 7, ibyo by'imyaka 10 aho babikuye ntabwo mpazi. Kuri we avuga ko muri 2020 ubwo yagirwaga umwere, umucamanza abonye ko afite indi dosiye ahita ategeka ko ajya gufungwa ngo arangize icyo gihano. Ahakana kandi ibyo kuba muri 2023 yaraburanye urundi rubanza, akavuga ko icyo gihe yari afunzwe. Ubwo ibazwaga niba imyaka 7 n'ubundi yari irangiye, yasobanuye ko ubwo bamurekuye bashingiye ku ncarubanza y'urukiko kuko igaragaza ko yafunzwe muri 2019. Ati byo ndabyemera, ariko nibo bandekuye, ntabwo nigeze noroka gereza. Akaba rero ariko yakomeje kuyabivuga
hanyuma RCS isobanura ko n'igihano cy'imyaka 7 byagaragaye ko ashobora kuba atarakirangije kuko yafunzwe muri 2023. Bivuze ko mu gihe rero byagaragara ko iyo myirondoro yose ari ye, yafungwa imyaka 10 y'igihano cya kabiri n'indi myaka yarasigaje ku gihano cy'imyaka igera kuri 7. Hari n'abatoroka rero bakongera kandi bagafatwa. Uretse kuba arekurwa umugororwa yibeshyweho, hari n'abandi bashobora kandi gutoroka kandi no mu Rwanda birahari. Umuvugizi wa RCS CSP Hilary Sengabo yavuze ko mwaka ushize n'intangiriro za 2023 bamaze gutoroka abantu 8, muri 6 bamaze gufatwa basubizwa mu ingororero, mu gihe abandi 2 bagishakishwa. Ati nta byera ngo de, hari abagera ku 8 batorotse uriya mwaka, 6 barongera barafatwa, turi gushakisha 2. Umuntu ni umuntu arindwa n'undi muntu, akenshi ahantu bakunze gucikira ni mu mirimo nyongeramusaruro. Ati kuko ku mavuriro aho baba bagiye kwivuriza n'ahandi nko mu nkiko ntawurira ngo agende avuye imbere mu igororero. Yasobanuye ko hari waturutse agahita rero ahongera muri Uganda, ariko babashije kandi kumugarura. Agasaba abagororwa rero kwirinda kwishora muri ibyo bikorwa bibi. Kugerageza gutoroka si byiza ndetse birimo n'ingaruka. Gutorotse agafatwa, nibutse ko ahabwa ikindi gihano cy'inyongera ku cyo yari afite, kuko gutoroka n'icyaha. Ati ikindi ashobora kandi guhuriramo n'impanuka no gutakaza ubuzima, kuko hari benshi babigerageje kandi byabahira. Umwe mu bari batorotse igororo rya Nyarugenge akaba yarongeye kandi gufatwa, waganira igihe, Nitwagiramukiza Eugene, yafunzwe hamwe n'icyaha cy'ubujura bwa moto, aho yarakatiwe imyaka 4. Nyuma haza kandi kuboneka undi muntu umurega ko yamwibye iye, bongera kandi kumuhanisha ikindi gihano cy'imyaka agera kuri 2. Aho niho ngo yatangiye gutekereza ko kuzamara imyaka 6 mu igororero bizamugora. Atangira kandi guca umugambi wo gutoroka, kuko yakundaga kujya hanze ku mirimo nsimburagifungo. Nibwo rero hatangiye kandi gutegura icyo gitekerezo kitari cyiza cyo kuvuga ngo ngomba gutoroka. Nasohoye utwambaro, ati nkwambarira hanze aho nakoreraga, ati dutunganya ifumbire, mpamagara umumotari abaraje arantwara. Twagiramukiza Eugene yaburiye bagenzi be ko ufite umugambi wo gutoroka ntaho ashobora kandi kwisha, bityo bakemera kugororwa bakazarangiza ibihano byabo. Aho ati narindi, ati nagiye kumva numva umuyobozi wa gereza agezeho arambwira ngo byuka tugende, byansigiye isomo. Ati ari nabyo rero nabwiye bagenzi banjye ko ufite icyo gutekereza cyo kuba yatoroka akireke. Ati kuko uko ubitekereza ntabwo ariko bimeze, njyewe ndabyemera. Ati nkanabisabira imbabazi ndetse na sosiyete nyarwanda nkaba nyisaba imbabazi. Ati n'igihugu ndagisaba imbabazi. Akomeje agira ati ufite uwo mugambi ntabyihorere, akore uburoko, igihe nikigera azataha, ariko gutoroka byo ntaho yajya. Rero hari ibyakomeje kugenda bigarukwa.